Na vyriešenie nedostatku krvi vo všetkých krajinách je potrebná pozornosť a účasť všetkých. Medzinárodná nadácia We Love You vedená predsedníčkou Zang Gilza ako mimovládna organizácia pridružená k UN Dizice realizuje celosvetové darovania krvi s cieľom šíriť hnutie zdieľania vzácnych životov. V roku 2004 začala nadácia We Love You so zbierkou krvi podľa vôle predsedníčky Zang Gilza, ktorá nechce, aby niekto prišiel o život pre nedostatok krvi. Kampaň darovania krvi sa rozšírila a teraz sa vykonáva v 198 regiónoch v 51 krajinách. 피 한 방울 모양을 뒤집기만 해도 하트 모양처럼 헌혈 하나둘 캠페인 운동이야말로 생명을 살리고 인류에게 희망의 등불이 되는 고귀한 활동이라고 생각됩니다. 국민의 동참이 무엇보다도 중요합니다. One thing I want to add, especially, it's to the rest of the countries and the rest of the NGOs and governmental activities to be part of this NGO. The rest of us can talk about it, but you volunteers, you're the ones that are doing everything. Not only are you organizing this, thank you for loving my community with the love of a mother. Krvná kampaň za hranice národnosti a kultúry sa aktívne uskutočňuje nielen v krajine s nízkou mierou darcovstva krvi, ale aj v oblastiach s negatívnym vnímaním darcovstva krvi. I'd like to take a moment to say thank you to the International We Love You Foundation and Chairwoman Zang Gilza for your ongoing commitment to saving lives through your blood drives around the world. So the reason why I'm here at the blood service to donate blood is because actually through the blood donation, it's the only way to save the lives of the people who are in danger due to there's a shortage of blood donors around the world. Nosotros desde aquí de Ecuador, muy emocionados y por supuesto agradecidos por todo el apoyo y la cooperación que ustedes siempre han brindado aquí a nuestro país. You're watching ABC4 News. And you have Cindy Rogers here from the International We Love You Foundation. 국제 We Love You 운동본부 회원. International We Love You Foundation volunteers are... Celosvetová kampaň darovania krvi predsedníčky Zang Gilza bola predstavená mass-médiami v mnohých krajinách a získala veľkú chválu a podporu od mnohých organizácií a krajín. Krvná kampaň predsedníčky Zang Gilza – záchranná aktivita. Nadácia We Love You bude naďalej robiť väčšie kroky s láskou pre šťastie 7 miliárd ľudí.